Yache Felix kwabena adomakun ewo United States of America, Florida. Felix eye Ghana ni ofiko foridia ho baby. Yache no United States of America eye rehosem. Felix inti bebreba ye kan nyina mehu se Mrs. Tapenyi na donko abeye video. Yenya yenu abema a friend say twene cry video. Twene video no cry dem de beto ha. A omo kire se baby a niema edru no. Shon huye unya hwekura nka be yanka hyedem wo deport nipa too much akwa man hu nipa o jimisa obi a wo ye mampanyini on tena mu no anka sha ko field no akwo entinya immigrant mpo na edwane o sro Trump trumu fo na ediom trumu no omkure edwane sign executive order they are buying over America no United States government I recognize it. Bear money or bank one. Mama can in a chimamuko prison straight. Felix branti bia ofriku fo dua na abrabomu akwantuo ne niyementu ko PM ewo USA na ye nyina ye bekan ya Donald Trump abesi so no ebra wo beba no hye ses wonyaba ewo betena konwa ne so samampani a eniema ekoso ewo USA nyina no obehwe so obe structure bibia kama ne nam so ema eye transgender fo ne ade se banisa Trump onso so kra enuti ye behya wo ma eye police fo aso te ne mpanifo se wo mo ma transgender wo mo ye mema wo ma yo homa no yenyi wo mo nyina nsan kogu mema honom no mo ye mema saa ne mema Ghana fo bia ne gititiriw ene US fo no wo mo nyina akoma to mo yam esa saa dia ebe ye mpempo se ye besoso so eno na nam so a wo kire se eye ade a kromofo no se adwumasam no ya ye dia momo enam amanfrafo a yakwa akoka ho Ghana fo dodo na Ethiopia fo ene dodo na ena akopie ewo US a wo mo ye adwuma enu nti nkire mu beto odwa se enam so emaze sei US fo ne ko nya adwuma ne Trump de to ne ho se so ba besi so a wo behwe se saafo ni nyina be firi ho enti ene wa wo ni card wa wo ni green card enu ane se ye chiwa ne ye doba na Brantie Felix a ofiri ko fo due ko pie mu ewo US a ene ame no ka se dia posifo ensa ache ne ebra tijaje yi ba yi eno pie abonte na chere no e ya ade a wi ene hu se hye ne ho ena ye de ache no se ye bo naba se ye de ni tumu de ko sisi ebe ye hwehwemu awie no ye ntimi ehu na Brantie bi ode nsem no emu nchiremu yi eba ye no ye be kwa kotie ne nsem no e de aba na nso ye koi na me kai wo sa ha ye tu ma je so mesrew so obe subscribe ya like bi video no share e de ama me share mo bi ehunu bi na o monte nsem a ekoso e wo man ni mu na bo be on so cause enu de ehia me pa upload bi abeto ma anu atimi anya bi ahye na wanya bi atie ye kwa nsem ni mu de ala kire se Abrantie ne kasa wie ya pa ye nyina anim the unpredictable Twini Jonas enso so di ne de ebe title say no mo kan nsem no e fa Yache Felix ewo United States of America. Felix aden what's ni de say ni full name na say Felix kwabena den adomako. Yache Felix kwabena adomako ewo United States of America, Florida. Felix eye Ghana ni ofiko foridia ho baby. Yache no United States of America eye rehosem. Felix inti bebreba ye kan nyina mehu se Mrs. Tapenyi na donko abeye video. Yenya yenu abema a friend say twene cry video. Twene video no cry dem de beto ha. A omo kire se baby a niema edru no. Shon huye unya hwekura nka be yanka hyedem. Otete kwabo adwuma bi ba koye wa yi ba no akohyedem. Trump no one thing is say yemu bebre ye penasem because no say dem di kan ka o me other video no atantan de ne sa trans one trumudie ni niema basabasa no on de na ninje ho kra nti no nipa bebre penasem na no kra ne say achiche deportation ye ekoso America enya Africa fo nko a ochi Mexico fo ochi obia what ya see na ye no ye kan ye kama ye de ebibifo
de ba akwa me tan na me pufu ni se wa be ye video wo kasa fa sa na me we mu din chirechire mu bi ba no wo be nya obi ono o te America ho a e me kasa e kura no e bia na ne paper screen ye ni hwehwe ni mu ni crasisem no abecho comment na say and so what na we everything will be fine asema ye kan so ye kan bone what you say ye kan bone hwehwe ni mu ni huhu na obo a be yi ase de wiase nyina sa ukita o green card sa ukita o documents na ho ato nya obi ana ho ato no America ho intino ye video na binya me de wo yesa me ye wo me TikTok a me nye video nya obi a but me video aso be din se hu a me ye o me ka asem a we mfida 5 years na da so ha wakoma me kensam fu a kyerɛw inti video no hwɛ na wo hwɛ na wo ni hwɛ kan wo atwam wo friend saying futu bi nso anu otu comment na wada ase bi o comment no ana say bia wo be kan asem na bia asem no make say ekure bia nya bone ne ye ka na wo be kire wo be ye ho tse de wo na nyansabo akwa na dey na say na me de me na me ho to me na America den na de ya me ye wo no because me no ka say onipa bia de ekoso nti no omu ntimi nkwadwuma omu hyehyehye dem mo saa Felix back to Felix and come on. Felix cried and said, "Bia wonu timi kwadwuma and na say na mu nya den sa no unse states ni bo ho a omo mayors no ebinom ne Trump nya adwen ebinom kra kasa etia Trump hyehyɛ ni bi me te say New Jersey e fa ne say omo mayors wan hwan o say Trump ye no fata ne me bo ho a so to ne bo aso ho wo inti Felix opo adwuma cry say o ye 1212 na he said your day information ma no o kira Felix pie akoto a friend is in kush wa unti kush as in kush ye wi ye stop pay no wi a bona taso na say tie make us say people say sem kra e binye Felix e dey asem na ade abe so far dey me nya sure say me nche dey nya mu si ache Ghana fo bebre bia sa de nra me sakan na making what you say koto kush okoto wi abebo abedi dokno e dey asem ni ana no bi frɛ me kyerɛ me say na esio na chale asem de ayare ho ana yesin so Trump no so no e say enema na ho ye no Trump de anke ni je ho e say de embra na mu ya e say green card no kwa wo green card ni bi na e bia wanya asem da wanya police issue da wanya Trump say we are criminal ukita green card kwa itimi chew me ka no kra na akyerew ukita green card na nsem bi wo ho itimi chew deported wo ai ope person nso ye ahane ha enkwan entini yie mu pa de adwen wo ho enkofa sam ma opia dwen wo keke ukoto wi sa be den ukoto wi abedi dokon nkwa na upe wi Felix what you say say ye omo hia na omo tutu ni botom ni hwehwe ne kemu no wi eta na ta so say tie ni se nipa na o kire me nkomo ni no mo ade a esese wapon adwuma akro na okogye ba akwa beto so abedi dokono nso ye de wi na edi dokono ye de wi na edi na ya so mu a yese your friends yes I chose sa ye do ko facility bi you have the right to get an attorney lawyer bia obey no crime be kwa kosisen. How many people they actually for deportation? A lawyer said to me, "I join." Dwen ho keke. What you say? And after me video na me here na make us yam empire my union mo US na I don't know. Me enka mo empire bo. Enyo bia no problem. Obo US not no. Wa woni man ni na yin mu nyina wo ho. Ene mu ye ne pepesem ye. What you say ntin en hyeda nye ba sa. Bo mo kra no mo dwen mo ho. Enti woni me say wo problem bi wo ho ana be me say green card no kwa wo bi na ensem wo ho itimi bo Trump na nya so otifie no oye de oye no o field ni so bi no afa soldiers kakra wafa ISIS one for no ana you from ISIS ana ISIS wafa sankrofo bi no wafa one border for ana labor if ono mu gukurom wo adwuma mu mutimi bo ba ho fa documents to ho me tell sa na man Israel no mo sa omotaye sa na man Trump no hwene nkomodiem cry so ye Israel ni kakra ase oye Jew kakra woni mojam san krofon do mo kamera wo Trump no kamera wo ono onye sa ye friends and president o modo ma no kan no mo titifi no mudidi no ye so behwe no ahye coat na onnam street nim ye choose na wo se ye bisa questions be 10 ba akukura udi for kra ne ye du ura kem
nipa mienu afrem nipa miensa o say green card no kra wo ye yitimi chew green card no wo green card no bisa akwese no hwes na o green card no kra wanchi bi wo ho a enti dwen wo ho na de no be bia ne me kona ya hu ya che Felix hwan me de ni dino kra me ntimi fent me de ni dino say dan kwabena hwan ni ya che no ayara wosem ya che no Mom pie my your friend say unua bi wo fa bi wo bra bi wo America samre mu hia won pie bo bon pie man pa emu bi wo ha ye mfentete America fo UK fo ni ade omo didi o ma ye bidi mom pie mo wate na emu ya ye den Trump no de o say o chew na o documents ni ade enye yi a wonu ni kasa bia what you say anya Africa fo nko a Mexico ni ade oni de ochia ne se oman no kra nya oman no asan betinam o ba nso wanfa kwan pa so na bi no kra ka se Trump America kra ye hwa e Indians na ye omodia enso mo ma kwan ma mo abrofo mu wura mu sometime bi because they had compassion. It's no more they must say mo have compassion na mo making mistakes be na mo ma criminal people to enter your country illegally. It will be mo have compassion. Nipa ye ebi ni mu ni papers o mu ru America yi ebi bai omu ni papers nso no ebi bom homo de omu ye adwuma esani bi mo abusua omu tua taxes omu bo American economy omu ye bi sei enti so ni papers kra na onyi nipa o nipa bone ana ode a friend say oye tuturani a adan ye mfa kwan bi so na America fo bebre na kasa Trump said David oni bi ponko ni kro Meka say bibini bi wo ha wanimu ehu wa akra no kala ne say de wanimu tie no kra ye papa mo deda nso nwen ho de wo no Trump situation na kwan minim so agimi sia o wo deported nipa too much akwa man hu nipa wo agimi sia obi a wo ye mampanyini on tena mu no ankasa ko field no ako entinya immigrant mkwana edwane osro Trump trumu for na ediom trumu no omkure edwane sign executive order they abide no wa America no United States government recognize be money or bank wa mo amaka ni nyina ye chima mu ko prison straight enti trumu for nyina with the Trump ba no mu dwane omu police ni no mu dwane dia kwane ye no serious what you adwuma msa no ma baba ura o esi anonim ice police for no and omo de border patrol account and odi I soldier for account enti what you adwuma ma kokoko ni aba obi amfa ni grata nto ni eno ayesi send pa kosa timasha oni dwuma bi ye dia enu ampie ni amefa wa nko because Trump de wa jimi no ono offer green card for nyina ho hwe wa jimi fucking o si an green card no e kura na e criminal still I said ko krom tu anim zu akọ di boni am ya chewda no mesrew MPM ko ba bia Bedafo na chese sam ne akotie di aba no se abrochirefo no an Ghana fo amakodro abrochire amode ya ye ni nyina no mo hwe na mo pe green card enya sayete ha na mo so ba betoa ye ye nyina ya ye peneza mo ko ya na asem ba aha na brema akwan ma ye de enkomo nyina no siye afutu nsem a ye de fa fidie so de ama Ghana fo a wo mo US nyina no se mo hwe mo so yie a mo hwe mo so yie na mo mo homode se wonya nya card a empia bonte twen kope bi se sa nya me nyina no badwo na wo so atimi apie bi nte sa de so mu ku a wani beti na agina e kumase ye potaba ne sa ansha na nko ya ma oni obusuafo ya all the social media platforms so follow ye just so him and na me jesu makra